خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi petunjuk bagi kita. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga menjadi petunjuk bagi kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Nabi kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Nabi kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خلد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا أعطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا، 'Allahu Jibrilu 'ala rasulina, 'Allahu Jibrilu 'ala rasulina. 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 'Allahu Jibrilu 'ala rasulina, 'Allahu Jibrilu